South Africa sanibingelela kuphi nakuphi la nikhona ngeendawo nebingelo othuleleni-ke namhlanje-ke sinibingela singapha-ke empangeni la sikhona-ke eNgwelezane isibhedlela esize kusona-ke angihambi-ke ngade ngihamba nomama kuMamkhawula-ke sihamba ngodaba likadadewethu-ke uNonhlanhla wakakhoza lo wasemtuba lo-ke eke wacela-ke usizo kathuleleni-ke namhlanje-ke ungenile-ke ulapha esibhedlela kodokotela kodwa-ke ngizocela ukuthi ngibingele kumama bese-ke ngidedela umama ukuthi naye-ke achaze ngoba sila sikhona njenge-intervention yakho kuyena ongenelele njengomzali naye ebona ubuhlungu ngokugula kwengane naye engaba umzali kuyena ukuthi-ke le ngane nami ngiyayizala but uma igula kanje ake iye nakodokotela wazama-ke umama-ke kusasafika la sikhona namhlanje-ke angibingelele sawubona ma. Yebo ngiyabonga Thuleleni, ngiyabonga Mhlonishwa. Ngiyaphila mama, sikuphi namhlanje la ngoba sinemsebenzi yakho nebasila? Sisengwelezane esibhedlela saseNgwelezane. Yebo mama. La sithena mawumemeza wena ngasukuma sacela ukuthi lo mntwana eze kulesi sibhedlela kuze akwazi ukuthola izandla ezifudumele zodokotela. Yebo. Engikujabulelayo kuNkulunkulu emuhle. Noma bekunenkinga i-ambulance ukuthi ngeke kwazi isukela iyomlanda la ngikwazile ukuthi uJehova ngithinta umase sikuthelezi nakuyena ngiyabonga. Mase senabantu abakwazi ukuthi balalele basihloniphe ukuthi akwazi masithi sicela i-ambulance ihambe yosilandela la mndeni lo sisogulayo ezesibhedlela bafika noma bethe kudelay-ke ngenxa yokuthi kade sifikile nje la ngenxa yokuthi kufanele ukuthi i-ambulance ithi iphuthume la komunye begwaziwe khona ngenxa yokushoda njalo kwama-ambulance. Kodwa-ke siyabonga ngoba sesimshiye ezandleni ezimfudumele odokotela sebembonile and sebekwazile nokubheka nokuthi lesi sifo isifo esikhona esijwayelekile kodwa although lesi sifo simqala siba-affecta kakhulu umuntu uma semncane siba nanofuzo okunye-ke salo sikubala ngoba lento lo silanda iy'gulo zabantu akukho emthethweni. Siyabonga. Yebo angibonge nje kakhulu mama, ngibonge nje ngoba ukhombisile ngempela ukuthi-ke umzali uyathinteka nawe uma ngabe-ke ubona abantu laphana phansi enibamele ePhalamende bese usizini. Cha nithi nami nje angidlulise kakhulu-ke ukubonga naku South Africa yonke nje ethe yazwelana kakhulu nodadewethu. Ngiphakamise futhi ukubonga emnyangweni wezempilo khona la KwaZulu-Natal kanye nabasebenzi-ke bawo nje bonke kusuka phezulu kuyena umama-ke u-MEC kuze-ke nakuyena umama u-HOD nestaff nje sonke ngoba la esifike khona la eNgwelezane-ke udadewethu-ke ufike wamukelwa kahle kakhulu-ke wasiwa e-neurology clinic la khona-ke okuphume-ke udokotela oyi-specialist oyi-internal medicine okuyena-ke uDr Nkwanyana-ke okuyena-ke ezobheka nje yena specially udadewethu-ke uwenzile-ke ama-check-ups kuyena-ke waze wafika-ke esinqumeni sokuthi no kuningi-ke akutholayo kusisi ngempela okudinga isikhathi ukuthi-ke ukwazi ukungenela kodokotela abaningi abahlukahlukene so-ke uyam-admitha ukuthi-ke akalale so that bezoba nesikhathi naye ngoba kuningi okukhona umbalwa njengekubalayo-ke njengakho nje ukuthi-ke unenkinga yokuthi-ke une-heart failure isifo senhliziyo kuningi neso ngathi angazi lake laba nenkinga laka-left-ke nokuthi nokudla ubengasadli kahle nokuthi-ke imithambo yakhe ibisiqinile igoqele noma-ke lube khona usizo kwalabakandalo eHerbs and Beyond abathe banikela-ke nange-wheelchair nangezipho ebezikhona-ke but-ke njengomuntu obesevele ehlala embhedeni egoqene nakwi-wheelchair futhi kufuneka akwazi ukuthi-ke a-exercisiswe ukuze ezokwazi ukuthi naye mehlele kwi-wheelchair ahlale njengomuntu okhululekile akwazi futhi nokuyisukumela lokho abazomamisa-ke kumafizo nakhona kuningi abathe basazokwenza naye ngaphakathi la but-ke ngokwethu njengothuleleni-ke sikwenzile okungamandla ethu sikanye nani South Africa kulabo ngempela abathindekalayo ngezigulo zabantu ngeke ngibabaleke abantu-ke abebasuka umsanga noma bafuna ukuhlekisa ngosizo lomunye umuntu. Ngithi nje angibonge ngoba okwethu ezithuleni TV ne-organization yethu kaThuleni ukuthi nje okwethu esikwenzayo kube informative kubantu ngoba masithi abantu bayagula suke singadlali abantu bayagula ziningi izifo esithe sazibona ezinye besingazazi siyiqalayo ukuthi-ke asifundise sibe sifunela abantu usizo sibe siqwashisa futhi nangazo njengaso lesi kadadewethu engicabangayo ukuthi njengamanje baningi abazokwazi ukuthi-ke
isifo esidaleka nhloboni lesidaleka ngayiphi imbangela ukuze sibe khona mase sikhona kwenziwa njani ukuthi igama laso yini ngoba ngokwami nje mina ngingayifundele angisazi asifo esinjeyana noma ke mhlambe bengake ngabona mhlambe abantwana abancane uthothi usephila esimeni somuntu omdala bengingaze ngitshela mhlambe ukuthi omdala naye njengaminyaka dadewethu uyakwazi ukuthi ke abuyele emuva kodwa ke sikwenzile kongangamandla ethu ke ngesupport yenu nonke ngiphinde ngibongeke futhi naku communication wakho lapha esibhedlela ke uMr Buthelezi ngoba uyena kakhulu uyangilekelele kubantu abasuke bengapha phesheya kothukela uma ebona abantu lapha kaThuleleni ngoba ke naye umuntu ke oyimember olandela kakhulu iproject kaThuleleni akaqali futhi ngathemba ukuthi asigcine ngesibonga nje sibhedlela ukuthi sibe nomuntu okuleya position onjengalenhliziyo yakhe nawe uthokhathalela abantu ke ngibonge kakhulu ke mama ired ibhantshi leli ligqokile i-overall lena khombisayo ukuthi siyasebenza yingakho wena mawungazi ukuthi eParliament thina sihola mahala kanti lapha kuyasetshenzwa ngihlezi ngitshela from 9 kuya past 12 sisuke sidila nezinkinga ezifana nalezi into engizoyisho kakhulu iyasebenza ithuleleni ngeke ngathi eParliament and as kwi-Department of Women and Person Live with Disability ngathi ngokwami abantu abafana no Give of Givers nabantu abafana noThuleleni yibona okufanele ngabe ugovernment uyabafuna zabathole labangakhona abanikiza imali ngoba inkinga ekhona lana uze umuntu aqoqudwe izifo ekhaya ngazi uzoshona phe emakliniki bembuyisa njalo njalo ngenxa yokuthi laba abanama NGOs or NPO abakwazi ukusebenza ezabo izinto abasebenzela esifubeni angazi kodwa kuthola ukuthi bathola imali eningi laba abantu abanjengoThuleleni mina sengibabone kakhulu ukuthi uyasebenza uThuleleni maningi ama case esesiwasebenza amanye ngeke ngiwadalule la ngoba angikwazi ukuthi simase sa thiwa ukhuluma ngengane seseswini lesi sibhedlela ke ngiyade ngikhumbula manje ngeke ngeze kulesibhedlela lapho umlungu wakhona owase Sodwana Bay owayishisa khona isisebenzi sakhe ngeacid ngangazi ukuthi acid ingozi kanje lwafana wayikhukumela ongaka ngafika la ngenza show salwa ngayo ngendlela ukuthi akaboshwe lwamlungu azange azaboshwe Thuleleni waphuma naloma amaphoyisa asomlanda kuthiwa wayithi ngeke agibelena evenini ehlala egibela amakhafulu wayidelela so lesibhedlela siyasebenza ngibonge nakumphathi wakhona uMadlala nabo bonke ngibonile indlela abasimukele ngayo and ngiyathemba futhi nokuthi njengoba sihamba manje simshiya ezandleni eziphephile ngoba into ebalekile ukuthi mangabe ugula uthola ukuthi nabantu ozobe ubekuthinta uyakwazi ukuthi abakona umoya siyabonga angazi ngathini kuyimanje nama ambulance ayashoda ke eThuleleni ezinye inkinga ezikhona esithola ulana ukuthi sangathi mangabe uyalilandela leli page uminister la ikhona akazame ngempela akamfune lo Thuleleni la ingakhona abuze Thuleleni yini esingakulekelela ngayo ayashoda ama ambulance bayakhala lana ngiyacela imali nje gabe nabo bathola isabelo umini uMMC lo MEC akenze show ukuthi uThuleleni uyamxhasa ngoba usebenza into ongayazi ngiyabonga no ngive ni diesel ugcina singasenawo hayi no ngiyabonga kokwethuke kaThuleleni ke it is not about the popularity ke ngeenkinga zabantu ngane zakwethu esikwenza sisuke ngempela sizocela abantu usizo laba abasuke bezokhala kuthina ukuthi ke bacela usizo nesimo sikasisike naso ke sisenzile ke engithembayo ukuthi uNkulunkulu ke naye ke useyobona uphendulile ezinyembezeni zakho dadewethu njengamanje simshiya ke ezandleni ke ezifudumele ngibonge kakhulu ke futhi ke kuyithimba lonke elakandala eCape and Beyond ngoba nalo ngaba kukho la sikhona because ama-case mayefika kumina nami ngisuke ngenamali okunyakaza but bayakwazi ukuthi bangilekelele ema-casini engisuke ngiwenza mina kaThuleleni ukuthi-ke bathi nansi imali ifethu hamba uyobheka ke i-case yakho ngafike ngayibona ngabuya ngababaza ngoba ngangikhala ukuthi usize ngilibone laphana-ke basukuma-ke nabo bayithintitha bahamba baya khona khona konke abakwenzile usisi ndiyasibonge abafisayo-ke nokuthi-ke send ama-good wishes-ke
udadewethu-ke ukhona la ngaphakathi esibhedlela-ke so lokhu nesi-update mhlawumbe ukuthi-ke i-progress ithini egameni enhlangano Ithweleni. Mina Mduduzo kaMkhwanazi kanye nethimba lonke leli lihamba nami nakuwena mama ngibonge nje angithemba kakhulu ngokuyinikela kwakho-ke ngiyasibongela cela hlala ngezansi ngiyabonga bonga mina yebo siyabonga.